Pia ndio abantu basengude uThixo into kaNazaretha. Kwa sababu yasebenzi siphathela umfundisi umdlalo wasemangangeni inkosi Mosisi. Kazo esabatha imini esabatha mayiba enhle kwabangcwele. Yesandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Masuku sithandaza amen. Kuqabane akubeke kuhle enkosini nababayingcwele. Nkosi yamakhosi Mmandla wonke Thixo baba bethu ngicela Nkosi ungabele inkonzo yesabatha inkonzo ebucayi inkonzo engaqhamuki ebugagwini bomuntu engaqhamuki nasekuhlakanipheni kwakhe eyayivele esihlalweni sobukhosi njengoba inkosi ngiguqe lapha ithemba lami likuNkulunkulu wethu
ngicela Nkosi amazwi okuphila awuzakuthi izindamafa masiphuma lapha endlini zithi impela ubabela inkonzo unesandla isiwile sikhonza inkomo enkulu kamayekisa yakhishwa ngendlela yayo okwame ngithunywayo kwaba uma ifinyelele kwabayingcwele benkosi nakwabancane ngizokhonza ezulwini ngesicabelelo sama220 nomuvo 221 ngicele uNkulunkulu wethu angivumele ngithatha amavesi amabili Yeza Osimina Wetwa
kwafika umlungu kulomuzi wasebuhleni uselapha ngezansi usabizwa ngokuthi kusephakameni. Wabamba uhele onyenkosini umefika phambi kwesilwane sasezulwini uthi Thembe abantu bakho uthi abayidli yakho uthi kodwa laba bantu Thembe bayayidla ekudleni okuthile. Yayisithi inkosi kuye wena umakhi hamba ekhaya egaraji lomuzi wakho ibhokisi lamathuluzi lelo faka kulo ipikili ezigobile nezirastile ufike uthathe ubuye uze nalo lapha kimi. Wahamba lo mlungu wafika walithatha leli bhokisi lamathuluzi wabuya nalo. Ethi inkosi libeke ngapha kwami. Wayesiyalibeka yayisifaka isandla phakathi inkosi yaqhubeka yaxoxa namaNazaretha. Ngemva kwesikhathi wayesethi sondela uthathelani ibhokisi lakho ubheke phakathi. Umebheka phakathi umlungu ipikile igobile seyiqondile. Isipikile bezirastile seziyabenyezela zonke. Zathi sithi isilwane sasezulwini. Labo bantu njengoba babona bonke behlezi lapha phakathi kwami abekho ngcwele. Kodwa into edida iyodwa umlungu uthi masebefika lapha phambi kwami bonke baba ngcwele zakho ofike igobile zinerasti kwaphela konke lokho zabuyela esimweni sazo ngathi zintsha. Nemthwalo ithi inkosi yangezulu uma ungena kulomuzi imthwalo ayithwalisela ngaphandle kwayo. Ibisithi kodwa umuntu ngesikhathi esephuma uthi uthatha umthwalo wakhe abuyisele kuyena abuyele naye emazweni akubo. Ithi maNazaretha manisesondweni ningena enkonzweni yasekuseni. Uma inkonzo seyiphelile njalo isitapu sakho uphumele ngaphandle kwethempeli. Ithi inkosi ngoba izingilosi makuphela inkonzo ziyahamba ithempeli lonke zishalela. Uma zifika iy'tephu phansi zindlaliwe ziyaphazamiseka nabantu abahlezi ethempelini ziyaphazamiseka. Ngiyalizwa usizwe lakho
nomzi osekhona lapha ezantsi lapha sekwasala khona igate kuphela angaze savalela ukuthini kodwa lo muzi leli Jerusalem elishalise lapha ezantsi yayisidlula lenkosikazi emhlabeni kusebusuku ile ntombazane yakuphela ukuphela kwayo akekho omunye yayisikhumbula lengane ukuthi phakathi komuzi khona ushembe yajoba umgwaqo omkhulu ngoba yayihlala ngale kwaphezulu yajoba umgwaqo omkhulu yangena ngaphakathi yazona isikhuleko endlini kwababa yaza inkosi ngaphakathi lomuntu okhuleka ngaphandle yakhala yayisivula inkosi yathi lo ntombazana kwenze njani wathi baba uma usehambile emhlabeni ungishiya kabi mina ukuphela kwami angiganile ngicela inkosi ubuyise uma ngigane ngibe semzini wami ukuthi ubuye umthathe safulathela isilwana somfulathela sabheka emnyango lapha njengoba yasokhothamela emnyango sabheka emsamo isikhathi sabuye saphendukela kuyena sathi mntanami umhluphelane unyoko ngoba usesihlalweni esihle lesi sihlalo mangiphazamisa kusona angeke sakwazi ukubuyela kuso uthi baba ngisize ngicela ungibuyisele umama mase ngishadile baba uzosebuyela ezulwini yaphinde umfulathela inkosi ithe mayiphenduka iphendukela kuyena yathi sengibuye ezulwini mntanami vele baba umhlangano osheshayo nenkosi babamkhulu wayesiyabuza babamkhulu ukuthi uzokwenza njani nalo muntu ngoba lesi sihlalo sakhe kukancane ukuthi abuyele kusona ithi inkosi yamakhosi ngizohlukanisa umzimba wakho wesibili ngiwuhlukanise kabili bese kuthi omunye uhlangothi lomzimba ngushiye esihlalweni lubhasopha isihlalo sakhe bese kuthi omunye umzimba nguwubuyisele emzimbeni wenyama emhlabeni uthi hamba mntanami ufike uthathe uma wakho ucela abantu bakubambise bese uza naye lapha ngaphakathi ufike ungene endlini yaseginyezini ngosuku lwesithathu uzovula uma wakho alasho ukuthi ngicabanga ukuthi uthi ngosuku lwesithathu uma wakho uzovuka thatha siyathi ngidwa isidumbu wenza naso bafika basifaka wabasa bamshiya abantu umntwana lesidumbu sanina wavala isikabha wahlala ngosuku lwesithathu yavuka intombi yahlala ngezinqa yathi mntanami umbuzo oqala mntanami ngikhathazelani esihlalweni esihle kangaka ebekuhleli kuso umhluphelane uthi ma ungishiye kabi ngizoba umtshingo bethobani yaphila le nkosikazi iminyaka eyishumi 19 years noma isihambe emhlabeni kwakungeyakwanene noma isihambe emhlabeni yaziswa bomndeni sendabeni njalo manazaretha siphambi kaNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu owafundisile uNkulunkulu owaphumfuthi osukahlala bese kwenzeka leyo ngicela incwadi kaMateyu 24 verse 23 uyibeke 28 Matthew 24, 23, 28.
23 khona uma umuntu ethi kini bhekani nangu Kristu uma kumakhona umuntu phakathi kwenu othi nangu shembe noma nangu ya noma nomkhomba kuluphi ukhalo ningakholwa nizingakholwa ngokuba kwavela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga ngoba kuzovela oshembe bamanga nabaprofeti bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo khona abantu phakathi kwethu abakhethiwe uNkulunkulu kodwa balokhu uqhamuka amawuwa esephazamisa ingqondo zabo kugcina beduka abantu abakhethiwe bhekani sengilitshelile ngaphambili wayesele washo vele ngakho-ke uma bethi kini bhekani usehlane noma ngikhombe ethemba ezinhle ningaphumi ebuhleni noma bethi bhekani usendlini noma ngikhombe endlini bathi yabona nje sisontele endlini thina hayi emnyango ningasuka ebuhleni ningakholwa ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu amen esifana kwakusiya indodana yomuntu uNkulunkulu umnikazi wezinto zonke yethi Nkosi ngelinye ilanga izingelosi zafihla amehlo azo zonke ezulwini uma kubuzwa ukuthi ubani ozokwehleza emhlabeni bethuswe indlela okwaphathwa ngayo iNkosi uJesu emhlabeni amukho wavuma kwasekusukuma uJehova uqobo lwakhe ngesikhathi esuka ezulwini uJehova kahambanga yedwa lithizwa waphuma ney'ngilosi zonke zasezulwini uthi okokuqala ukuthi ezulwini kuphuma uJehova aphume ney'ngilosi zonke lisale izulu li-empty lapho phambi kwethu nginalo umfazi insizwa kade sivakashele ethempelini lasesidlweni ithelizizwe inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu isuka mnambithi iya emakhulwini akekho umuntu mawushambeza ngakubuyela ngazi ithe inkosi izofika emlazi kwangena intombazane umndeni okwazi ungene ekhaya wathi ngifuna isango lokuya enkosini uma ngifuna ukuya kushembe ngizohamba kanjani awunentombazane yazingane akekho umuntu ukuthi mazofika ushembe ngakuba ngazi izahamba laze lafika endodeni le ndoda yayihluphekile indodana yayahamba iye eGoli iyosebenza yangabuya kwase kwadlula iminyaka eminingi wayesethi ithuba lami lelo ushembe mayifika ukuba ngiyombikela ukuthi angibuyisele indodana yami le ndoda wangiyawendawonde ngo-2019 uJesu
inkosi eManazaretha sonke inkosi eManazaretha inamba zethu zocingo inazo. Nane ozothenga umsombuluko inamba yocingo useyayazi. Iloko dumuye mini. Umathanda indawo ukhuluma nendodana yakho. Uthi yebo ungathanda, wayesetha ubambe kancane. Wayesemnika. Yayisibamba lensizwa ucingo, yambingelela uyise, esikhundleni sokuba uyise avume, uthi umhluphelani kangaka. Wahamba ekhaya wangabuya, uthi hayi baba, mina ngisekho emhlabeni, sengadlula emhlabeni, ngathi ngiseGoli, ngadudana nabanye abafana, sayimpumalanga koloni, siyobamba inkunzi. Sayibamba ngempumelelo. Kodwa ngesikhathi sasibuyela endleleni sibuyele eGoli, kwathi abangani bami bengihamba nabo, bangijikela base beyangibulala. Uma bethu sehlane ningaphumi. Uma bethu ulona khalo ningakholwa. Ngakho-ke baba ngicela ukungenzela zonke izinto ezenzela umuntu mayesedlulile emhlabeni ngoba sengahamba emhlabeni. Sindi inyama yodwa ihamba emhlabeni. Nsizwa ka-23 ilapha eMphungulu e-Adams eduze kwethempeli lasePhumlani eliphethe uMshumayeli uMkhize. Umihamba lensizwa emhlabeni yumakhelwane kaMshumayeli uMkhize, kodwa isabathe ePhumlani. Iyadlula lapha ePhumlani, iyethembelela lithandwa yiyo. Yazi yakhaya. Abanye amathempeli eManazaretha bawathanda abantu ngoba inento ezinhle. Kodwa omunye azagcina esephula umgomo. Usonde thempeleni udlula leli thempeli asonde kulona ugibela ngo-R19 namhlanje kubuya ishumi loshele li-R20. Ungathenga isinkwa nerama yey'ngane. Umuntu uhambele kube ngani Jehova uManazaretha leyizilwane zethu. Anqamleni iy'nkani bangene ematekisini. Ihamba lensizwa emhlabeni. Bese befuna umcimbi lomshumayeli wabese bamfonela. Shumayeli wenkosi, uSibani usedlulile emhlabeni, ugetsheni kwabantu ephuma emsebenzini, bamuka impahla yakhe baze bamuka nomphefumulo wakhe. Athi uMshumayeli angikho ngisemakhaya. Futhi ngeke ngize ngikwazi ukubuya. Selikhombile nosuku lomngcwabo, futhi ngeke ngikwazi ukubuya. Phela uMshumayeli oseduze emcelela. Wathi ahlezi uMshumayeli uMkhize ekhaya, wayesebona ngena omama nobaba bafike kwabangenisa, nganisiza ngani basebeyithula, sicela siphathele umsebenzi lapho, uSibani basihambile emhlabeni. Basho lokhu vele usebuya khona, kodwa ube njengomakhelwane, hayi njengoMshumayeli.
ngoba lendoda imshiyile engimshumayele umakhelwane yayofuna umshumayele wayesahlonipha umshumayeli wandala bathatha ucingo fonela uzabo zawethu namba abantu abakhonza ethempelini lokulo namba bengena lapha egcekeni bacela bangibangcwabele kunganjani athi ngisemakhaya umshumayeli bona umsebenzi kaNkulunkulu awutshelekisi lo msebenzi wangcwele umugcotshiwe nanga 12 ebusuku uyavuswa kusuya lapho kuthiwa yizakhona angisaphathi emakhina zakhe selele phansi ungeze nomshumayeli zonke abanzobajoba wasiyazi umshumayeli umkhizi umsebenzi wamfisha kahle ngesizotha kwathi uhambile umuntu yezulu kwaphela insukwana wayeseqhamuka dadewabo uthi dadewethu afike yena umbona uzakude uthwele umthwalo ekhanda uyambona dadewabo ukuthi umfowethu yasindwa kodwa akwazi ukumsiza wenza etengezela umthwalo sekhandekeni wathi mafike duze kadadewabo uthi dinsi phansi uthi mfowethu yini lo ithwele uthi mntakama ngithwele iminikelo yami iminikelo le engangiyinikele ethempeleni kumshumayeli uSimanibani thema ngifike ezulwini wayithatha usha uthi uyamuna njengephepha wayibeka ekhanda kimi yale yahlala ekhanda yasinda wasathi laselithi izwi hamba nalo mnikelo ngoba umshumayeli okunikela kuye akungwabanga wayesehamba uthi noma ngibona ngidongoza nalo mthwalo angazi ngihambile ebhekephi wayesevuka ngoba kuthiwa udadewabo wanikela kumkhize shumayeli wenkosi nakho sekunje wamthatha wamletha la ekhaya enkosini yezulu nomhlaba ngemva kwale nkonzo uManazarete izongena phakathi kwethu isizwa umjivo omhlophe wamakhosi wokuthetha amacala wayesizwile phambi kwenkosi yamazulu nomhlaba inkosi uthi ngamakhosazana baba namu lo mntwana ngicela basikhulumelela wayesiyakhuluma lo mntwana ebhekise enkosini yathi ngosisuka la ubaba wamadabukela abantu wathi abangabesahambi ibanga elide abantu abasabatha eduzane uthi ithelmeni ahamba wasabatha la ithanda khona suka lapha ngwami yayisiyakhala lengane inkosi yawuthingo kwakuzwela umuntu ekhala yayisithi sondelani ngizwe bakhuluma baqede wayesethi umshumayeli phelezela lo mntwana ayothenga imbuzi ubuye nako izophendula umnikelo uma usangena le thempeli abekulo ungene kuwena ukuze akwazi ngezulwini ngizobe ngibika inkolo kuNazaretha ekhaya sasiyabophela uma umfundisi uNdulakazi wayesemshumayeli noma umvakela umnyende wasempumelelweni futhi sasizibophela sibeke
bathi befundisi abomndeni bangihlupha bathi abakwazi ukuphuza utshwala bomuzi wabo bakuphuzele ngaphandle komuzi bacela uma sibanike ilungelo lokungena bazohlala endlini yangasentla yempepho kweyabo bakuphuzele khona utshwala base bebangenisa ngoba nabo balethiva ngela ekhaya bathunyiwe la ekhaya abazili kuzoshaya umthetho base bengena endlini base beqala ukudla kwabo ukudla kunephunga elibi ukudla ongeke ukwazi ukuthi ingane mayilambile uthambo wadla bakudla lokudla kwabo kwingile imvunga ikhuphuka makudliwa lento sinteshi zashitha waphuma umsebenzi wafika lapha ziphuma khona izinto zomemo zibuyele emlazi yasala nzize mangubane yashisa amathambo yayisibuya ibuyele emsebenzini yathi mayifika emlazi yahlala isikhashana kwathi ukuthi umntwana ekhaya wentombazane wavela isilonda lapha emlenzeni saphishika bathi bakhona onina sangalawuleka bamthinta baba ingane inesilonda esibi emlenzeni bathi lethemikime wayithatha uyiphonse khingedwadi bafika belungu bayijova ingane sabuya isilonda savaleka wayibuyisela emuva ekhaya kwaphela insukwana saphinda saqhamuka lesilonda endaweni eyodwa saphishika bamyalazise wathi mletheni kimi lo mntwana bamletha wamphonsa khingedwadi bamjova belungu savaleka lesilonda wabuyela emuva ekhaya kwaphela insukwana saphinda saphishika isilonda uma bemletha yena wayesehamba efika ethempeleni wafika wabika inkinga abhekene nayo base yisukuma izindlamafa zaye ekhaya ukuyomthandazela lo mntwana zathi mayiqala zimthandazela kwase kukhuluma indoda kuyena zathi hayi maNazaretha umntwana wethu lo usibalibala wadenza umsebenzi ngosuku oluthile uyazi ukuthi lento idalwa yini wayesethi umshumayeli umvulakazi ohambe esomfundisi wathi khuluma ndoda yilo yaziyo uthi emva komsebenzi umshumayeli ngithengilele ngase ngibona lapha endlini engasentla kumikhethe empunga okhothameni lomnyango liphethe indebe nengemvuza utshwala igcwele icekeza wayesethoza la mfana uma ngisondela kuyena uthi ngiphuza uthi ngathi cha angisaphuza utshwala sengathatha inkolo kuNazaretha lithi lalikhetha pho usenzelele thina ukudla wena ongakudli washuleka ukuphendula ungubane lalikhehla laseliyithedela indebe yakhala lapha emlonyeni uthe mayiphaphama umlomo uvuvukele wayesethundulakazi lento ikhulumayo ingangathi kumele siyithathe siyise enkosini base beshona enkosini uma befika phambi kwesilwane siyisilwane sezulu lomhlaba ngubani uthe sewukhona wagaya utshwala hamba ke uthatha inkomo uhlawule nomuzi wasebusheni sabuzosephome bese uhlawule ekhaya uhlawule ithempeli wathi uphopho ndawasihlanganisa isikhathi wabeka phambi kwenkosi lase liyahlawula icala ngiyabonga abangcwele benkosi avume ngime kulamazwi uNkulunkulu asengiphiwe
lapho ngishayise khona ngicela ukuba uNkulunkulu angithethelele bengizama njengoba kufanele inkonzo kaNkulunkulu iqhubeke kodwa sibusise ngizwile so amazwi amnandi sophela umfundisi wenkosi inkosi